Beogradska publika je u prvoj polovini novembra u Galeriji Štab imala priliku da pogleda izložbu 4 slovenačkih umetnika pod nazivom You're So Serious. Tina Dobric, Mito Gegić, Ajran Pregl i Sašo Vrabić predstavljaju deo ljubljanske likovne scene koja okuplja tamošnja Galerija Y, rekla nam je kustoskinja Ana Kršljanin. Ono što je zajedničko svim ovim umetnicima je da oni zapravo se bave kritikom društva, tako da imamo radove Tine Dobrajic koja se bavi pitanjima roda, položajem žena u društvu, nekim ekološkim problemima. Zatim imamo radove Mite Gegića koji kroz svoj rad istražuje lov i odnos lovine i lovca, u odnosu na životinju i čoveka, zatim na oca i sina i jednostavno pitanjem autoriteta. Radovi na ovoj izložbi se razlikuju po pristupima samo mediju, građenju slike i njenoj tehnici, kao i poruci koju nose i načinu komuniciranja sa publikom. Međutim, svako od autora kroz svoj rad ukazuje na probleme savremenog društva. Onda imamo takođe radove Arjana Pregla koji na jedan duhovit način predstavlja likove koji su na nekom nivou karikatura, jarkih boja. I na kraju imamo radove Saše Vrabića koji u odnosu na sve ostale autore ima nešto mirniji kolorit i senzibilitet. On se bavi otuđenjem savremenog čoveka. Kustoskinja Anja Kršljanin na kraju dodaje da je saradnja sa Galerijom iz Ljubljane tek početak i da se planira proširenje saradnje na čitav region.